Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kum kadak ke Kynmaw Burom ya ke lingkho ngiyap ban riu posnem jong Reverend JJM Nichols Roy ubalak latno na kani ke slapertai ha ka shitarek unai weng jong usnem kat kandai spa san pokandai ka jeseng samla jong ke balang Church of God Meghalaya bat Assam ha ka arp kandai terek mentau bana risau arhajar kat kandai kala pelong da ke lempung yatai ha kisau dong kendro halor ka phang pedeng ke baong Reverend JJM Nichols Roy bat ke sex schedule bat ya kini kejelang la pelong ha conference hall jong ke JJM Nichols Roy building kabaran hapo Kuala Peti Shillong. La penya ya kini ke lempung yatai the Reverend S Dakar bat ya ke benta ke bakongsan ban pensyai halor kini ke phang pedeng layo na Reverend Dr. O.L. Snaitang ubah ha ke jingkran jong u ulaban ya bon kimat ki bakentop ya ke sex schedule ha ke kerpong jong ke menar bat ke por sensyar pareng ki jingle na ki bor banabar haswa ke jinglai loy kari India bat kiwi-kiwi. Reverend Dr. O.L. Snaitang ula ongru ba omtep la kani kejing terwa benle Burom ya kejing dap nrepus nam kejing khlak no Reverend JJM Nichols Roy kalong ka basyujar khat ne yeteng kho lang ne ka bala bo bet dau tau nong bo nong thau namar ka ja ka por bala pendu no ya ka article 370 bat 35A ki an ki badan kejing seriam bat ke six schedule hakari jungi hakabaya dei bakajing du bono jongka kani ka kot ka thap penok terajur sa ka jing kenok padai kopi bajoy dekat na ka jing tip jongan la le don na preng ki sama lanang plastan ki bala kunget ki ka jing tho bala so tu baklai Reverend Nichols Roy hadu kata ki sama bi ya kani ka jing tho bom de na iba RCA dengan pensai dekat book review, balapan mi dekat kot kesensyar kadar terai khasi, dekat district council, balapan mi asnam hajar kan nyew, haki Islam spak nyew po, hadu spak kendai po, to tangkat to syuah. Hendai to tip, no, bagi jingkno pemerintah, kila kampung teng bajingan jur utau bagi om parabane ubana sora daga Burom ula penmi la jing tho ka khatsau tari ki jumrai Agas mentau snem haka kubor umopor ka jing kren sangat jongku yo bajoy ka balso rem hadu kata-kata kamun palakon kitang don Kidon skiway de kung kaway ka kwat kung nagari lighthouse ka ri somraw nang ta skiway kiway king top kinang make to sa don kuy port sa tulo de kita langahi nagalien jongang nalayele banjuba flor ki bobon na ki bagum kita kijing kanto kijing po hindi ka jingkali basa kmat jongi kisama kabalang kalong hato pisohon mo Butang belum kupala bekerja mesin jongi berjongpi ubansa kawang penjabok keti katni ban khamla ban yarak ban yadalan ban suli kumto katni ngilayo pateng iki jington jingeng kum kayin mane kayin syong yin sa ka kompong ki kor kisna ka kubor ka jing sai ka gospel ka kot jing wai sem bat kiway de pila banong ba pidei tang na kakunhon balang ka baret ka balang blay ka badon mentata ko basilak si tengki okay la sisa pila banong kontang ring kwa banong pila banle tang haka ka jing la jongpi la pirit la piduna ka jing tip ni nagata kung nongway sem mo kakun buntuk barit ayu kani ngadon sa kaway ganuksa banaya pi uway urang ba wadi utray jong kaying wala syong sa hira jong kabanay kaying armala uni wali pensengat ya kamasi balabo ya ka harudiyeng basenda kapum kensang lius ngeo gijing pa kata kamasi
Banda ula pek ke jorong armalan. Ulu ii bakal syak ngut no suki hau kenjal lan lum bahe. Uni orang ba umnut so perula hiro. Balai rapi kata kamasi. Pen banula lakeng tanah jorong armalan. Pan superta pen sengau patban. Patban keren persyak daki kentin pen sengau tau lan lum. Bo umdei ban lebeng. Ika masih ba pli ban sungguh im pek ya kan. Ulah kumtim deka boong put ke klem ran ke klem akor put labam deka masih. Klem pek kapor ke nompat dir. Dada ke Youth Assembly ke Stang Nok ke Kerja Research Center tangga ke bentang kapalang kina sedang kapalang kemudian topics kari bekerja peneriu kasih jantia jongi bagi bakum kita. Kabar, tayo ya ka Reverend Nichols Heritage Library, panton no ka library ka bakarpan, kapalom iki kodis na bani kapalang, ya kari bekerja peneriu, nalor ka documentation center, baka kerja museum. Kabalay panton ki kerja academic programs. Programs on Nichols theology and tribal cultures. Orla pandon ki lecture, ki bakarpang, ki courses, but publication day. Nasya lang kung to sa penhet ng crowd of he. Kado, kaktin seminar ka wala tin Latin ka bamut sambay. Dito ay baka nag-seminar kan penmi batsay di sambay ba ha? Om ki ban sa sepno, ni ki ban sa subusa apo Fritz, ni ka cold storage nanta da kini kijing pentrikam ting satay ka ri bagajay penre da kajing tip da kajing stand ba da kajing champagne ka kajing sisa kajing tray basay kajing bomb penjot but horkit hordang munday bantay halor kanong rim jong kajing screen slew yaki waypan lada jia ba pilala bigijing niki problems. Deke ay ka ba pidan kam banle kalong baladak lagi iki problems tema pi bat mangangin lomnok kabenta panlaw bat wen yaki abo ka tin pareng to be an integral part in providing effective measures or mechanisms for solution om tang ban siklong ti siya ti ikitiging naging mong jong kabenar katno kalong kabasusi ladagi syuti syeti klong si klong ika pro kabakum kata kamte yakari bekerja perujungi.